God is good and all the time. Kom ons gee die Here die beste prys in die huis. Amen. Jy kan die sitplekke inneem. Ek voel vanaand om by julle te sit in die onderkant. Because I believe God have a message for this house. So normally we record, they're still doing recordings, but while I was sitting there, God told me, I've got a message for somebody in this house. And ons gaan 'n bietjie lekker gesels vanaand. Ek is vol van verwagtinge vanaand vir wat die Here gaan doen. Soos ek vanoggend gesê het, ons kan alles probeer by die kerk. Die worship team kan hulle alles gee. Die welcoming team, die amazing volunteers. Ek kan my alles uitpreek. Maar hoe jy uitgaan, hang van jouself af. Jesus kon nie eens wonderwerke in sy eie stad doen nie, waar hy ingebly het en hy was die seun van God gewees. Hy kon alles gedoen het, maar in sy eie dorp was daar so min gedoen because of the beliefs of the people. So ek weet nie hoe jy my aankyk en hoe jy vanaand se service experience so ver nie. Ek weet nie wat jou expectations is vanaand nie. Ek weet nie wat jou hartsbedoeling is vanaand nie. Ek weet nie hoekom jy hier is vanaand nie. But God knows everything. And I believe that God have an appointment. En vanaand gaan ons begin met 'n amazing sermon series van Why Easter? Hoekom Easter? Waaroor gaan dit? Maar ek wil begin met 'n storie. Is nie eintlik 'n storie nie. Ek het nou die dag toe my pa ingeseën was as pastoor. Was ons by, ek dink ons was in Brak gewees. En 'n ou pastoor vertel 'n storie daar en hy sê hulle het rugby gekyk by hulle huis, sy vriende, en dit was amazing gewees. En op die einde van die dag, al wat die vrou vir hom sê, julle kan die game kyk, maar as julle klaar is, maak net skoon in die sitkamer waar julle in was. En hulle besluit, hulle gaan die kombuis skoon maak, want die kombuis is vuil. En want hy weet hoe sy vrou voel oor 'n kombuis. En hulle maak daai kombuis skoon, soos nog nooit van tevore nie. En hy voel opgewonde, want hy hou nie van kombuis skoon maak nie. En sy vrou kom terug, en sy vrou is baie teleurgestel. En hy dink, hoekom is jy dan so teleurgestel, my liefie? Ek het aan die kombuis skoon gemaak. Sy sê, weet jy, ek waardeer wat jy gedoen het. Maar ek het vir julle gevra om die sitkamer skoon te maak. Julle het die mooi ding gedoen, maar nie die regte ding nie. En baie keer in Christene se lewens doen ons die mooi ding om na die huis van die Here te kom. Ons doen die mooi ding om sekere dinge aan te pak in ons lewe, maar die vraag is dit die regte ding wat ek doen? Ons celebrate Kers of Easter op verskillende maniere. Gaan dit oor hoe ons dit doen, of gaan dit vir wie ons dit doen? Gaan dit oor hoe ons dit doen, of gaan dit vir wie ons dit doen? Voor Easter nog aanbreek, mense, as die senuwees al so op, want die vis moet gekry word, die hot cross buns moet, dis lekker, dit moet nog steeds gekry word. Die Easter eggs moet gekry word. En ek voel as ek die vis in my huis het of die hot cross buns nie, dan was dit nie 'n goeie Easter gewees nie. Maar is dit regtig waaroor Easter gaan? Vergeet ons miskien die doel van Paasfees. En vanaand is ek hier om u te herinner wat die regtig why Easter. En ons kyk na die storie van die Egiptenare, maar dit het actually al voor dit begin. Wat Paasfees, Passover, you're gonna pass over. Ons gaan later gou daarin kyk, maar laat ek vir iets baie interessant sê. Die Israeliete was vir 430 jaar in Egipte gewees. En ons hoor hulle was slawe gewees. Maar van die 430 jaar was hulle maar net tussen 86 tot 100 jaar was hulle slawe gewees. So hulle het actually 'n meer lekker lewe gehad as enigiets anders. Hulle was 430 jaar, tussen 60 jaar en 100 jaar was hulle slawe. So miskien was daar kinders gebore in Egipte, wat nie vryheid geken het nie.
Miskien was daar mense wat in die vryheidsjare gebore was en hulle het die slawerny geken nie. Kom ons kyk na vandag. Ons het miskien Gen Z's vandag hierso. Julle ken nie apartheid nie. Julle ken nie die groepswette nie. Julle weet nie waaroor dit gaan nie. As ons met julle daaroor miskien praat, vra julle why. As ek met my seun praat en ek wil hom iets verduidelik en ek sê vir hom daai wit man, dan vra hy, Dad, is that necessary to say it's a white man? Why don't you just say Riaz? Want die nuwe geslag ken nie dit nie. Die ou geslag ken dit. En net so as ons kyk na terwyl hulle in die Israeliete uit Egipte uitkom en hulle loop in die woestyn rond, gebeur daar sekere dinge in die woestyn. Die wat gerebel het, die wat in opstand gekom het teen God en hulle leiers, het gesterf. Ek gaan weer sê, die wat in opstand gekom het teenoor God en hulle leiers, het gesterf in die woestyn. Nie net die wat in opstand gekom het teen God nie. Ek wil ons moet dit baie mooi verstaan. Die wat in opstand gekom het teen Moses, het gesterf. En hulle het gesterf. En daar het 'n nuwe generasie tot geboorte gekom in die woestyn. En terwyl die nuwe generasie in die woestyn gebore word, ken hulle nie vir Israel, hulle ken nie vir Egipte nie. Al wat hulle ken is die wolk in die dag. Al wat hulle ken is die vuurkolom, al wat hulle ken is water wat uit 'n rots uitkom, al wat hulle ken is manna wat kom. So met ander woorde, dit voel nie vir hulle soos 'n miracle nie, dit het 'n gewoonte geraak vir hulle. Hulle besef nie van, die is 'n wonderwerk om in 'n woestyn manna te kry nie. Hulle besef nie dat dit is 'n wonderwerk dat daar 'n vuurkolom in die dag kan wees nie. Hulle besef nie dat dit 'n wonderwerk is dat daar water uit 'n rots kan kom nie, because they were born into it. I remember when we were younger, we were looking forward for Easter because it had meaning to us. But in the generation for today, and I don't blame you, daar's baie meer dinge hoe jy kan research doen. So ons praat oor Easter, ons praat oor die godin van waar dit begin het en al daardie tipe dinge. En ons word so vasgevang dat die vyand kom en hy laat ons drif van waaroor die Paasfees regtig gaan. Ons is behep oor die naam, ons is behep oor die afgodienaars, ons is behep oor die hassie, ons is behep oor die hoender wat die kyk, wat die eiers gee. Ons is behep oor ander dinge en ons vergeet waaroor die Paasfees gaan. Wat is die doel agter die Paasfees? Miskien het die wêreld gekom met hulle eie dinge. Miskien het hulle gekom soos Moses wat sommer die rots gaan slaan van kwaadheid en deur hy die rots gaan slaan kan hy nie die beloofde land ingaan nie. Miskien het dinge opgebou, ons weet nie, ek is hier om daar te diep met in te gaan nie, maar dinge het begin verander, omdat hulle die waarde vergeet het waaroor dit gaan. En ek glo die Heilige Gees is vanaand hier, om ons dit weer bewus te maak. Maar die Paasfees, of die Passover, het actually nie begin in Egipte nie. Dit het voor Egipte begin. Die viering van dit het in Egipte begin. Maar ons gaan voor dit terug. Alles het begin in die tuin van Eden. Ek weet nie of u dit weet nie, but what if I told you, you don't actually belong to yourself? What if I told you that you that is sitting here, including me, we don't actually belong to ourselves. We belong to someone. We belong to some God, whether it's Yahweh, whether it's the devil, whether it's whoever. But we belong to somebody tonight. And it means when you belong to somebody, it means that person or that God, it have control over your life. En vanaand gaan ek net woord aanhaal. En ek gaan die woord saam met u deel van sonde. Is een van die grootste deceive tools wat die vyand gebruik om ons te laat drift. En sonde is nooit iets lelik, dit is iets mooi. Het is altyd mooi. Sonde is nie lelik, nie? Sonde is sappig. Is lekker. Dit is iets van as sonde jou seer gemaak het in die begin, wie sou wou gesondig het? As sonde lelik was 'n monster, wow, wie sal gegaan het? Sonde is baie mooi. It deceive you. En dit is presies wat die vyand gedoen het in die tuin van Eden. So we're going to start now with the why of Passover. Why? Why was it so necessary for us to be safe? As ons daaraan dink in die woord van die Here, ons almal voordat ons nog op die aarde gekom het,
was ons al klaar verkoop in sonde. Deur ons eerste vader, wat ons aardse vader, wat nie God homself nie, wat Adam was. Hy het gesondig, met ander woorde, en dit het gemaak dat ons almal in sonde gebore is. So met ander woorde, there was an entry point already, before we were even born. And in order for us to be redeemed, die sonde het deur 'n mens gekom, en dit het deur Adam gekom, en God sê, ek gaan a fully human being, God, Jesus Christ, but also fully God. I'm going to fuse them together, fully God, fully human being, to redeem us from our sins. Maar ek gaan volgende week, ons gaan 'n bietjie dieper daarin gaan. But let's look at the why, the foundation of hope. But let's pray. Heavenly Father, I surrender to you tonight. I surrender my being to you. I surrender my words to you. I surrender my thoughts to you. I surrender my soul to you. I surrender each one that is sitting here tonight to you, God. Cover us with your blood. No weapon formed against us shall prosper. Whatever the enemy means for harm, you will turn around tonight, God. Because you are here, and we give this back to the Holy Spirit. Thank you that you are confusing the enemy tonight. In the name of Jesus. Amen. Eva, hoekom? Just die Eva, hoekom? Ons vra ons miskien die vraag, hoekom het sy 'n appel geëet? Maar dit nie die appel het, die vrug, sorry. Nêrens staan dit was 'n appel in elk geval nie. Hoekom het sy die vrug geëet? Ek onthou toe ek by Homefest gewerk het, by binnelandse sake, ek was 'n immigrasiebeampte gewees. En terwyl ek immigrasiebeampte was, my werk was om onwettige immigrante te vang en te deporteer na hulle land toe, om hulle weg te neem, as dit ernstige sake was. As dit nie te ernstig is, neem ek hulle na die grens toe. Maar ek onthou een keer vang ek 'n onwettige immigrant. Ek gaan nie sê wat 'n nasie dit was nie. En terwyl ek die ou vang, kom hy na my toe en hy maak 'n tassie vol R200 oop. En hy sê vir my, just take it. They don't need to know about it. I will just walk away and I will tell them that you did not know about it. And you know what? On top of it, you and your family can come to my country every time. I will pay everything for you. Jo, dit klink sappig, nee. Dit klink lekker. Oorsee, elke keer wanneer ek wil gaan. But what if I have taken it? Because the world's freedom is actually bondage. The freedom the world offer you and me is actually bondage. Imagine jou, ek vat hy R200 note. Ek sal vir altyd 'n slaaf vir hom en sy nageslag gewees het. Because hy sou na my toe gekom het en sê, onthou, hey, ek het iets teen jou. En ek weet nie of iemand vanaand sit wat iets verkeerd gedoen het nie. En die vyand voel, jy is sy slaaf nie. Jy voel jy's in bondage nie. Want in die begin het jy gedink dit is vryheid. But God is here to tell you something. Who the Son set free will be free indeed. En kom ons kyk na die why. So in Genesis 3 vers 6 en hy sê, so when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her and he ate it. As 'n mens so in 'n ding in is, dan val jou God. As ek altyd so, ek wil vir my 'n nuwe fiets koop en dan ry ek verby die plekke, ek ry amper mense om, want ek kyk net die kant toe, sê my vrou, kyk op die pad. En terwyl ek kyk, en dan wil ek hy fiets vir my koop, en dan wil ek sê, ek gaan nie vir my vrou alles vertel, ek gaan sê, die fiets is die helfte goedkoper, ek kan dit doen en ek kan dit nie doen nie, daar's so baie dinge wat aangaan, the enemy comes met, hy sê, jy werk hard man, jy verdien het man, is jou bike, sy gaan verstaan, sy gaan dit doen, but the moment I have said yes to the enemy, I would have become his slave. So instead of doing that, so if I het net een keer gaan kyk en die vyand het besluit, ek gaan jou aanval nie, you must become aware on what you focus. Because the more you focus on a thing, your guard will fall. And when your guard fall, the enemy comes. Dan is jy vulnerable. En dit is hoekom hy gesien, wow, sy kyk met dit en hy kom met die, did God really say that? Romans 7 verse 14.
For we know that the law is spiritual, but I am carnal and I'm sold under sin. So with other words, he say that all of us, we are sold under sin, dear Adam, before we were even born. So we're going to stick to the why. John 8:34. Jesus answered them, most assuredly, I said to you, whoever commits sin is a slave of sin. If I commit it, I become the slave of sin. Sin will rule over you. That's why God told Cain, sin is crouching at your door. Sin is crouching. Sonde is besig om aan te lê. But you must rule over it. So every day of our lives, we will be challenged. Nou die eerste keer wanneer die vyand jou gaan aanval, is wanneer jy vulnerable gaan wees. Kan ek vir iemand bemoedig vanaand, do not make a decision when you're vulnerable. Because it's not a right decision. Vulnerability maak vir jou oop. Moenie emosionele besluite maak nie, om dit nou plain te sê. 2 Peter 2 verses 19. While they promise them liberty, terwyl hierdie vreemdeling vir my liberty gegee het, terwyl hierdie die mooi dame aan wie ek gekyk het, saam wie met my smile vir my liberty wys, terwyl die ene by wie ek kom skinder of kom praat van Jenke vir my liberty gee, hy sê, they promise me liberty, they promise me an ear, they promise these things to me, but they themselves who are slaves of corruption become aware of the spirit of corruption. For by whom a person is overcome, by him also he is brought into bondage. Romans 6:16 say, do you not know to whom you present yourselves as slaves to obey? You are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. Ek hou van wat hy sê, do you not know that to whom you present yourselves to? You present yourself. Ek gee myself oor. Ek commit myself consciously of hy sê nie, did you not know if Satan take you, you become his slave. When Satan order you, you become it. Hy sê, who you present yourself to. And when do we present ourselves? When we're vulnerable. Dan val alles. Dis oop. En dis wanneer hy inkom. John 12 verses 31. Now the judgment of this world. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. Die praat Jesus terwyl hy op pad is na die kruis toe. Hy kyk die kruis aan. Hy weet hy gaan verneder word op hierdie kruis, maar hy weet die purpose van die kruis. Hy weet dat nou gaan hierdie vyand verdeweer word. Nou gaan hierdie vyand wat dink hy het mag en gesag oor alles, I'm gonna expose the enemy now. But I need to go to the cross. I don't know what your cross is. Lay it down at the altar. Bring it all to the altar. Bring alles na die altaar. Bring alles na die kruis. Jesus het sy lewe gebring na die kruis toe. Am I perhaps afraid if I go to the cross that I will not make it? Jesus said, you will make it because I have died for your sin already and I have set you free. Ephesians 6 verse 12. Ek gee vir julle baie skrif vanaand. Because the Holy Spirit can only reveal himself through his own word. And the purpose for tonight is for the word to go out so that the Holy Spirit can minister to you. Ephesians 6 verse 12 sê, want ons wortelstryd is nie teen Reas nie, is nie teen Clifford nie, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Stop wasting your time fighting people. Stop doing it. You're wasting your time. Jy maak jou siek, jy drink gif, en jy verwag dat iemand anders moet sterf. My probleem is nie met jou nie, Geraldine. If I love you, I would have said, Geraldine, you know what, I love you. But that spirit that is operating in you, I'm not going to tolerate it.
Perhaps you're not aware of it, but the spirit of deceiving. I'm coming in the name of Jesus against you. I love you, Geraldine, but you need to open your eyes because you're currently a slave of that spirit. Do you know that? That is love with correction. I'm not judging her. I'm speaking directly to the enemy. Nee, jy, vir jou nie man. Jy wil net skinder. Jy's 'n skindermond. Kyk hoe lyk jy. Kyk, Geraldine, as jy hoop vir nie. There's always hope for Geraldine because Jesus died for Geraldine. And I need to make her aware of the spirits that is control. Because perhaps she have accepted that spirit inside of her when she was vulnerable. She was at the stage, sy was op 'n plek in haar lewe wat haar guards af was. En sy het seer gekry. Sy het so seer gekry. Dat sy niemand kan, sy glo sy kan niemand vertrou. En sy het verkies, as 'n voorbeeld Geraldine, en sy verkies om die vryheid van die wêreld te vat. En toe sy die vryheid van die wêreld vat, toe word sy 'n slaaf van die wêreld. Van ons wortels is net in vlees en bloed. En dis waar het ook begin in Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel. Jou besluitnemings gaan hy vermorsel, hy gaan jou doodmaak, en jy sal hom in die hakskeen byt. So die vyand sal ons in die hakskeen byt. Wat sê hy? Jy gaan gepik word op die hakskeen, maar jy gaan nie dood nie. I want to give you advice. Het gaan nie 'n nice ride wees nie. Want vyandskap het in Genesis 3 vers 15 begin. Die kop is vermorsel deur die bloed van Jesus. That's why we remember Passover. We remember the cross. Why is Passover so important? Because Passover is the fulfillment of the scripture. It is to tell you what Jesus has said in Genesis throughout scripture. It is the fulfillment of it. Met ander woorde, jy gaan aangeval word, jy gaan gepik word, jy gaan seer kry, but it is only tydelik. Dis nie permanent nie. Moenie uitvoel as iemand iets van jou sê of iets in jou doen nie. Sê, hey, jou hakskeen buiter. I'm not gonna allow you. Ons gaan nie in hy pity, why me, why? No! Vyandskap is aangekondig in Genesis 3 vers 15. Maar die verlossing het gekom op Golgotha. That's why we need to remember the Passover. When I accept Jesus as my Lord and my Savior, no weapon formed against me shall prosper. Because when the blood of Jesus come upon me, it means the enemy of destruction need to pass over. Nee, pass over. Dis nou, pass over. Ek blok vir jou. Jy gaan nie verbykom nie. How? Is baie belangrik om te weet die hoe. The power of transformation. The power of transformation. Therefore say to the children of Israel, Exodus 6 verse 6, I am the Lord and I will bring you, hoor wat hy sê, I am the Lord. As ek na my, I is God. I am the Lord. I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. I will rescue you from their bondage. I will redeem you with an outstretched arm and with great judgment. Not you, I am. I will do it. Trust me. I am the Lord. I don't need approval from anyone to say that I'm God. You need to trust me only. I'm the self-existing God. I'm the all-powerful God. I'm the all-knowing God. Voordat jy nog iets deurgaan, weet ek van dit. Voor jy nog iets voel, weet ek van dit. Exodus 12 verse 13. Now the blood shall be a sign for you on the house where you are. And when I see the blood, I will pass over you. Do we have the blood of Jesus over our lives? Did you accept Jesus as your Lord and Savior already? Because when you've accepted Jesus as your Lord and Savior, why Easter? It will remind you, I need the blood of Jesus over my life in order for the Passover to take place, in order not to be alone. But if the angel of death or the angel of destruction comes and he doesn't see the blood of Jesus, it means he can bring harm to you and your next generation. 1 Corinthians 5 verses 7, for indeed Christ is our Passover
was sacrificed for us. Christ is our Passover. 1 Corinthians 6:20. For you that is sitting here tonight, including me, were bought for a price, at the price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Don't only glorify God by saying God is good all the time. Nee. Glorify God with your actions. Dit baie jy gaan sit in Bybel lees en jy ken die woord van voor tot agter toe. Your spirit glorify God. Jy spend tyd, jy's vroeg op, jy doen alles nice. Jy kan nou kwoteer 'n skrif. Jy kan you justify, maar your actions is in alignment. Nee. Daar moet 'n balance wees. Hy sê glorify God in your body, in your spirit, both of them. It is important to understand that because we are brought for a price. John 14:16, and I will pray for the Father and He will give you another helper that He may abide with you forever. So God said, when you give your life to me, I'm not going to leave you alone. I will send you another help. I will send my helper, the Holy Spirit, that will guide you. What a bonus is that? I don't need to be alone. I don't need to be out of direction if I don't know which way to go. Holy Spirit, guide me into the truth. Guide me to Jesus. I don't know. Teach me how to trust. Teach me how to read the Word of God. Ek hou van Exodus 23 vers 21 tot 22. Hy sê, beware of him. God praat nou hier met die Israeliete. Hy praat van die engel wat voorstel die Heilige Gees. Hy sê, beware of him and obey his voice. Obey his voice. But if you indeed obey his voice and do all that I speak, then I will be an enemy to your enemies. Ek weet nie van julle af nie, maar om te weet God is die enemy van my enemy, laat my al klaar lekker slaap. Just think about it. God is the enemy of your enemies. You don't have to worry. Perhaps sukkel jy vanaand in jou finansies, perhaps sukkel jy met verhoudinge, met jou familie, met jou ouers. Miskien sukkel jy met jou verlede. Ek weet nie waarmee jy sukkel vandag nie. But God said, I will be an enemy to your enemy because I'm God. But if you obey my word, you need to obey my word. Romans 10 verses 9. That if you confess with your mouth, if you confess the Lord Jesus Christ, Lord Jesus, and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. You need to confess it with your mouth. Jy kan dit nie sê nie. Ons sluit af met die volgende. The reality of a new life. Romans 8:15. For you did not receive the spirit of bondage again of fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. So when you think about the Passover, if you think about Easter, remember this. When fear comes your way, it is not from God. Fear can pass over you because the price has been paid on Calvary. It is important to remember Easter. It is important to understand what the Passover lamb is all about. It is important to understand while they were still in the Garden of Eden, a sacrifice was already been made. Daar moes 'n dier gesterf het vir hulle om aangetrek kon geword het met die vel van 'n dier, maar dit was 'n tydelike beskerming. En God sê, I'm going to send my only begotten son, whose name is Jesus Christ. And if you remember Easter, if you remember the Passover, you will know that I didn't give you the spirit of fear anymore. Galatians 4:7. Therefore you are no longer a slave, but a son, and if a son or a daughter, an heir of God through Christ. We were sold under sin, but on the cross we were bought back. So there's an entry point and there's an exit point. So while you're not going to go to the exit point, my dogter het altyd gesê, my oudste dogter, Clarentia, sy is die eerste een van my ma en my skoonma se kleinkinders wat universiteit toe gegaan het. Almal het opgegee of matriek klaar gemaak en gaan werk of nie matriek klaar gemaak nie. En sy sê waar die kurs begin het van ons familie, ran dit uit by my. Sy het besluit gemaak as die oudste dogter. En na het al my kinders gaan studeer tot my vrou het gaan studeer because she have made a decision. What burdens are you carrying? What burdens are you carrying tonight? That's already been paid on Calvary for you.
We were sold under sin. If you did not accept Jesus, as jy nog nie die Here aangeneem het, as jy nog gebond, jy's nog vas in sonde. But it is only the cross that can board us back. They did board us back, in fact. Romans 10 verses 9, that if you confess with your mouth that Lord Jesus and believe in your heart that God is raised from the dead, you will be saved. Ek het dit gelees alreeds. Ek wil eindig met die volgende. Ons ken almal die storie van die verlore seun. Maar as jy dink aan die verlore seun, as jy dink aan die besluite wat hy gemaak het, hoe verwaand hy was, gee my geld, gee alles, ek het jou nodig in my pa, gee my goed, maar ons kan jou bietjie, gee my goed, en hy gaan weg met 'n houding, en hy gaan partytjie, en hy gaan aan, en daar kom 'n tyd wat al sy geld opraak, en hy word verneder, hy moet met die varke gaan eet, hy moet met die varke gaan bly, shame kom oor hom, guilt kom oor hom. Ek weet nie wat is tans oor jou lewe nie, omdat jy verkeerde besluit in jou lewe gemaak het nie. Maar die verlore seun besluit, as ek dit in my eie woorde kan sê, as hy moes gelewe het na die kruisiging, he remembered the cross, he remembered the promise, he remembers his father's house, he remembered that there are many rooms in his father's house, he remember, hy onthou, dat sy pa het slawe, hy onthou dit, hy sê vir homself, die slawe in my pa se huis, word beter na gekyk, so ek gaan terug as 'n slaaf, I don't care, but I'm gonna go back, en Jesus sê, ek moet weggaan, want ek moet vir julle gaan plek voorberei, want in die huis van my Vader, is daar baie wonings, vir julle en vir my, you were sold into slavery, it was not your choice, it was not your decision. It was Adam that have done it. However, God came and He rewrite your story through His Son, Jesus Christ. He purchased your salvation. Don't let guilt and shame keep you as a slave. Don't let shame keep you. En hy kom aan. Hy kom kop miskien onderste bo kom hy aan. Ek wonder. Ek dink hy het nie net geloop nie, want ek sou nie net geloop het nie. Ek is 'n mens. Ek weet nie van julle nie, ek gaan nou huis toe nie. Yep, Dad, ek kom huis toe. Ek dink jy het dit gedoen nie. Ag man, hy moet my maar net aanvaar man, ek gaan nou huis toe en klaar. Ek dink jy het dit gedoen nie. Ek dink hy het so geloop. Jo, gaan hy my nou reg. Okay. Just there. Regtig. Gaan môre probeer man. Nee man, ek gaan na my pa se huis toe man. Nou sien hy, nou haas het sy pa nog. Jy het my pa my gesien nou. Yes, nee. En hy vat die moed. En hy staan op. En toe sy pa hom sien. Staan sy pa op. En sy pa laat alles val. En sy pa hardloop. Sy pa word verneder, want 'n pa kon nie daai tyd gehardloop het vir sy seun nie. Ek sien ons moet na die pa toe gekom het. En hy hardloop, en terwyl die seun nog wil praat, sê hy, bring 'n ring vir sy vingers, en skoene vir sy voete, want hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword. Let Easter remind you, although you feel like you were dead, why Easter? The price was paid for you. The price was paid for you, although you were in sin, although you have turned away, God say, come as you are. My son have paid the price. I want to restore your dignity. I want to give meaning to your life. Don't let the enemy tell you something else. Don't let him tell you that you're a failure. Why Easter? Because I have to purchase you. Sin entered through a man, and I redeem you through a man. But still he was fully God. Fully God. Not half God, half man. Hy was nie Zeus, of hy was nie die perdkop en menslyf. He was fully God. And he was fully man. And he comes and he purchases you. Because he wants to restore us. Kan ek vir u vra om op te staan vanaand? I don't know what you're facing tonight. I don't know if you have a relationship with God. I don't know if you have backslide. I don't know where you have spent your time or with who you have spent your time with. But God knows.
And God is in the restoration business. God can restore you. It is not optional. He wants to restore you. I don't know about you, but we are in the end times already. I don't know when it's going to be my time. But one thing I know where I'm heading. I can say it, I'm going to heaven. Not because I'm perfect, but I serve a perfect God. I serve a God that redeemed me. And God wants to redeem somebody tonight. Terwyl ons ons oë sluit, gaan ek 'n geleentheid skep vir iemand wat vanaand sê ek wil die Here in my lewe aanneem. Of dit een persoon het is genoeg. I'm here. God is here for the one. Who is that one tonight? Not for our family. Who wants to restore? Wie sê Here vanaand wil ek my hart vir U gee? As daar iemand is, kan jy jou hand opsteek en ons kan kyk vir wie ons gaan bid vanaand. Thank you, Jesus. Thank you for the hands. Thank you, God. You see the hands at the back, God. Thank you for restoration. Thank you for the hands, Lord. Thank you, Jesus. Wow. Kom ons gee vir hulle 'n handeklap. Kom ons celebrate hulle. Want hierdie kinders was dood en hulle het weer lewendig geword. Daar is fees in die hemel. Ons kan nie stil staan as iemand se hand opgaan en net kyk nie. Nee, ons moet fees vier, want hierdie kinders was dood en hulle het weer lewendig geword. Why Easter? Because Jesus gave his life so that we can be free. We need to celebrate each other. We need to love one another. We need to take care of one another. We need, when we see somebody have hurt us, to say, I forgive you. Don't wait for somebody to forgive you. Go to that person and say, I forgive you. Although it was that person, go to them. I forgive you because I love you. Let's pray with the persons that give their hearts to Jesus. Ek wil julle agter my saam bid. Vader, ons kom na U toe en ons gee ons lewe oor in U hande. Vergewe ons van ons oortredinge. Dankie dat ons nou U kinders genoem kan word. In die naam van Jesus. Ek wil vir die volgende groep bid. Jy is by die Here. Maar jy het afkom koel. You serve God with your mouth but not with your actions. And God said, I want to restore you. I don't want you to waste your time. I want to restore you. I want to give your dignity back. Perhaps you feel like a failure tonight, but you're born again child of God. Perhaps you're out of Egypt, but you act still like a slave in Egypt. Perhaps you have, miskien het jy te gewoond geraak in die glorie van die Here. Miskien het jy te gewoond geraak om die Onse Vader te bid. Miskien het jy te gewoond geraak in die Here is my herder. Miskien het jy te gewoond geraak om sekere dinge te sien en God is maar net 'n bysaak. God said, I want to restore you tonight. He said, ek wil jou nie net transformeer nie. But I want my power to come upon you so that you can lay your hands on the sick and they shall be healed. Revival does not happen in a tent. Revival does not happen in a crowd. Yes, it can happen there. Don't get me wrong. But revival can happen now in your own heart. God can revive you now. God can revive you at your home. God can revive you in the street. God doesn't need the crowd. He needs your heart. He needs you to say, I once was lost, but now I'm found. I once was lost. God, ek het nie kom naar maak met my louheid. Want die Here sê, was jy maar koud of warm, maar nou wat jy lou het, maak jy my naar. En ek moet vir jou uitspoeg. Maak ek God naar. God said, I want to restore you tonight. If there's somebody that say, God, I don't care how many people is looking at me, but it's about my relationship with you. I want you to restore me, God. Steek jou hand op, dat ons kan sien vir wie ons moet bid vanaand. Thank you, Jesus. Thank you for the hands, God. Thank you, Lord. I pray, Heavenly Father, that your Spirit shall come and revive them tonight, God. Holy Spirit, I pray that you shall come upon them tonight. I pray that you shall come within them tonight, God. David sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp ons nie van die aangesig af nie, Here.
Verwerp ons dan nie van die aangesig af nie, Here. Here, dankie dat die vlam van die Heilige Gees, Here, weer aangesteek word in ons lewens, Here. In die naam van Jesus. Amen.